3, 2, 1. Actioning. Sanibonani Dumelang Absheni Molweni, igama phindile phelelihle, and this is a podcast Beyond Survival. Guys, siyabonga kakhulu support yenu, uthando lwenu means a lot to us. Lalela, I can never stress this enough. Siyanibonga guys, siyanithanda. Thank you for the warm welcome. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and obviously hit the notification bell so you'll be notified every time we upload. Namhlanje guys, nginiphathele umami ogojasi uzositshela ukuthi usivakashele ngani la ekhaya namhlanje, and khumbula ukuthi wena ula enhlizweni yami. Hi mami. Sawubona njani? Unjani? Siyaphila nje. Ngiyaphila. Usemuhle girl. Ngiyabonga. Ubani wakuphi izazise emakhaya? NguMantombi wakwaZungu ngokuzalwa, I'm from Mtubatuba, but ngokuhlala bengike ngahlala eThekwini before eStenga naseChaswete. Yes, so manje ngila eJohannesburg, ngihlala eSoweto eBramfisher. Okay. Yes. Uhlala nobani ningane? Oh, angihlala nomntwana. Yeah, umntwana bengihlala naye ngiseseThekwini. La ngihlala nje ngi-1. Yeah. Okay. Story sakho sanamhlanje ngivakashele ngani namhlanje? Wadecide nje ukuzongibona. So honored. Oh, namhlanje ngize nje ngezi-stories like ukuthi yabola engibuya khona ukuthi impilo bekanjani, ngeke ngahlukumezeka nje isikhathi eside yabo. So it was 2016. Yeah, 2016 benginomntwana nje, bengisahlala eStenga ngaleso sikhathi KZN. Yeah, bengiyitohozela nje, bengasho ngithi bengitohoza because bengilokhu ngithola nje amatohanyana. Kushuthi ngaleso sikhathi bengisebenza nje eTavern khona endaweni yaseStenga eLindelani. So benginomntwana bena 3 years ngaleso sikhathi leso. Ngimthole khona endaweni. Kushuthi ngamithana nomunye ubhuti wasemancwangeni, igama lakhe Magaya. So lo bhuti lo yabo nje ukufika kwakhe empilweni yami, yabo ufike nje umuntu oright nje, ngizothi wangiqomisa yangaqoma nami njengamantombazana ngoba bengiseno 30 something. I think bengina 33 years ngaleso sikhathi leso. Yabo. So okay, sathandana. Kushuthi ubhuti kwathi mase sithandanile because bekahlala eThekwini, mina bengiseseStenga, yena behlala eChaswete, mina ngiseStenga eLindelani. Okay. So kushuthi kahle bengingazi ukuthi uqhamukaphi nendawo uma ela eStenga, yabo. So washo ukuthi hayi nginomunye umuntu wesifazane ngikhona la ngaphesheya eShakaville, yabo. Okay. So kusho ukuthi ngasho ngithi bekuyilindelani kuyiShakaville ngaphesheya bekuhlukanisa umfula, yabo. Yeah. So bekuyilindelani ngala kuyiShakaville. Wathi ngithandana nomunye usisi, lo sisi lo sekanomntwana kahle ingoduso yami, yabo. Okusho ukuthi lo muntu oyingoduso, umuntu osuke selotshonile, yabo. Bebe nomntwana A1. Aphinde futhi athi yona le ngoduso yami ilandela omunye umuntu wesifazane bese nginabantwana abayi3 naye ngimlobolile, and then sahamba sayobhala esontweni. Okay fine, kodwa lo sekuqaleni akasekho empilweni because waye wadinwa, yabo. Washiya yena lo sisi engithi ngisuka kukushuthi usisi ubehlala kubo kwakhe. Ngathi indlu abayithola nje bese noma wakhe, and then uma wakhe naye waphuma wayihlalela ne-stepfather sabo abosisi la bengithi bengilamayo. Okay, sathandana ke nobhuti. Kushuthi ubhuti ubefika eze kumina ngoba bese nginesite nami bengisazakhele nje umkhukhu ngingakakho into etheni. Befika kumkhukhu wami aphinda ahamba aye eThekwini. Kushuthi kwahamba kushuthi le ngoduso yakhe yathola ukuthi lo muntu lo sekanentombi la, yabo, seqonyiwe because ngicabanga ukuthi nguyena ubaba owaveza indaba ukuthi mina eLindelani, yabona, senginomuntu, and then intombi yalwa, umfazi walwa, ingoduso yalwa, lo muntu ayimazi, yabona.
So yathola iy'thombe zami shuthe efonini endoda yombona umuntu enza nje into uyawazi namabhinca kaZulu ukuthi awanendaba. Ya usisi-ke wayebhizi ehambe ebuzisa ngami-ke iy'thombe ukuthi niyamazi lo sisi ubani lo sisi. Hayi besho-ke abantu endaweni ukuthi hayi lo sisi lo usebenza lapha ethaveni kababukhansela uSibili. So okusho ukuthi-ke usisi lo kanti vele ubuzisa nje iy'namba vele besenazo kusho ukuthi wayithatha kuyona ifoni yendoda. Hayi ngiyamuzwa uyafona athi hello ngithi mina yebo sawubona athi yebo athi ngikhuluma no lo sisi lo sebenza ethaveni uManto ngithi yes ukhuluma naye. Athi ke hayi ke inamba yakho ngiyithatha efonini yendoda yami ezisho yena. Ngithi mina indoda yakho ubani athi ke lo othandana naye. Athi ukutshelini ukuthi lo muntu lo unomfazi. Ngathi mina ungitshelile. Athi yena-ke manje sisi uthandana kanjani naye bheka mina nguma wengane and usengilobolile sekusele nje ukuthi sishade and amaringi wawathenga amaringi akhona so bengicela ukuthi umyeke cause wena i-stepfather sami siyakwazi noma wami bayakwazi bengicela ukuthi na umyeke ngithi mina ngithi mina ufuna ukuthi ngimyeke ngithi lo muntu useze walala nami musa athi yena hayi angasisi kodwa nje bengicela ukuthi umyeke ngoba bheka mina ngizoba yini yabona abantu abazi ukuthi mina bengithandana naye and lo muntu lo ngilobole and besilindele ukuthi na sishade ngithi mina yindaba ungatsheli yena ukuthi na angiyeke ngithi okay ngizozama ukukhuluma naye athi manje into ebhlungu ukuthi stepfather sami siyakwazi bathi nihamba eqembeni lodwa lapha lokungani kwi-IFP ngithi mina yes uqinisile asho negama le stepfather sami ngithi hawu ngiyamazi yabona ngiyamazi ubhuti uSibanibani yayibuka lonto leyo hayi ke emveni kwalokho kusho ukuthi mina ngithatha ucingo mayiqeda uvala ucingo usisi yabo nje wayengincenga ubona ukuthi uyangincenga lo sisi lo yabo kuze kuzwele nakumina ubuhlungu nami ngumuntu wesifazane yayibuka into so ngithatha ucingo mina ngifonele lo baba lo okuyena manje osiqhathayo yabo ngimtshele ngithi yazi ngifonelwa lo ma wengane yakho uyangincenga ukuthi ucela ukuthi ngikuyeke because nina senizoshada yayibuka lonto le ndoda yakhona ivelilwe ithi hayi usukumlalela loyo muntu lowo manje wena uzovuma ukuthi na sihlukane mina ngiyakuthanda nje futhi ke sisanda kuthandana nje kanjani wena uzolalela omunye umuntu ukuthi athi hlukana nabo isilima sentombazana isingakanani kangakanani ukuthi sengibuya ngisho lapho ohlala khona endlini yakho saba ndawonye now shuthi wena uzokuxhaphazeka ungiyeke nje kanjalo nje athi ngiyakucela please nje angifuni nokuyizwa lento ekhulumayo ngicela ukuthi uphume kulowo muntu lo yayizwa hayi ke ngimsendele imessage ku WhatsApp usisi ngithi hayi ke nansi okindoda yakhe iyonelwayo bengicela ukuthi wena ukhulume naye kushuthi ke bebakhuluma ke nayo belwe uthe suka lapho usisi kushuthi wagibela waye eThekwini mayifika eThekwini kushuthi ebona ukuthi ayilungiseki ngamafoni mayifika eThekwini yena afika athatha ifoni yendoda and then angifonele athi hello sisi imina uSibanibani njengamanje ngila endodeni yami nansi indoda yami ithi ke ayisakufuni icela ukuthi uhlukane naye yayizwa into icela ukuthi uhlukane nayo mina ngumfazi wayo khona manje soshada kungekudala and then kuyabe ngizwa labantu ukuthi ngathi bayalwa khona la efonini ethi omunye hawu pho manje ungibambelana amasende athi ke yena athi lo sifazana awamphela amasende yabo ukuthi ke hayi ke angazi kwaze kwaqhathaka ke ifoni esethi ke lo wesifazana ngesikhathi ethi ungibambelana amasende ubekade ethi indodeni khuluma mtshele kushuthi indoda isayenzi lonto sebeyabamba nithi omunye ungibambelana pho amasende kushuthi ngesikhathi lo wesilisa engakhuluma umuntu uyangala lo kushuthi wavela wabamba amasende ngoba ngizindoda bambelana amasende ithi-ke lo sifazane hayi amasende awami emveni kwalokho kushuthi kwaqatha kufoni ngiyezwa sekuthulekile kuthenya emveni kwalokho engathi owesifazane vele wabuya eThekwini vele kungezwana kangangokuthi kushuthi indoda wayethusa ngokuthi uyayala yabona shuthi wabuya ke owesifazane ke eThekwini yabo lokho ebhizi ke manje sekangithuka kasangincengi ke manje ukuthi ngihlukane nendoda yayibuka lonto le okusho ukuthi into yabi igcine ethi wesifazane ngicela ungilethele impahla zami yayizwa lonto le owesilisa eze nempahla kushuthi uze kimi aphathe impahla zalo yabo
amfonela ambize ethi woza ngithi wesilisa usuke eChaswede eThekwini uze Stenga kwaDukuza amfonela athi ngicela uze ngiphethe impahla zakho kusho ukuthi owesifazane eze azothatha impahla mayifike endodeni athi mina bengisakuthanda yazi angikholwa ukuthi wenza lento oyenzayo njengamanje because mina bengisakuthanda indoda yakho nivelithi hayi ngathi ugcine ngokumela uqale ngakho nazi impahla zakho ishisuka lapho ibe imshiya kanjalo ngalesikhathi imshiya kanjalo kanti izeki uyayizwa lo ngalesikhathi mina ngibhizi lapha eTavern ngisebenza mina nobusuku kababukhansela hayi ke emveni kwalokho okusho ukuthi ugel wayazi ukuthi le ndoda le ikhona khona la ayihambile because kwakuyi weekend indoda bisebenza Monday to Friday kodwa ngama weekend vele bingasebenzi okusho ukuthi untombazane lo eze athathe umngani wakhe athathe nodade wabo beza la bazithi ngisebenza eTavern angithi beze la kulelo kungani kule tavern le shuthi uma ngabe befika khona bengena babengena vele bangifica bangibona bese bengisebenza noma untombazane nje noma esashona nkosami kodwa bengisebenza nalo sisi lo athi shuthi mabefika laba athi lo yena lo mnakwethu athi nangu bethi ethi-ke he uyangibona ukuthi njani uyangibona ngimkahle kanjani awuthi ngibhekele khona uzongibona kahle ashe beshingile fulathele bhekele athi uyangibona mfishanyana mnyamana nje usisi ngubana but-ke hayi ukuma khona beqinisile umile nje afulathele athi uyangibona abhekele bese buye ebheka mina ethi awuphenduke ngibone awuphenduke wena ukuthi unjani yabo nami ngobulima babo obudumo ngiphenduka mangiphenduka athi awushame ngathi khubazekile yazi hayi kusho ukuthi wayesezwile because ngake ngawe egcekeni yabo ngaleso sikhathi vele bengisakhombisa noma ukuhamba ukuthi lo muntu ke walimala ngawa ngaphuka yabo athi awushame yazi ngathi ukhubazekile ngivele ngabunendaba mina vele mangazi ukuthi hayi kubangwa lento ekuthiwa indoda angiphi namlomo futhi mangazi vethi ngificile ngivele ngiphenduke ngibheke ngakubona ethi-ke uphi zofuna indoda yami la uphi athi asuke udade wabo ngithi mina lalela sisi ngicela niye lapha ya babukhansela ngicathi la kuthathwa khona amacala cause niyangibona ukuthi ngisemsebenzini la angizi ukunaka yazi yabo bevele ke mangabe ke sebephuma ke ithi le ngane yakubo lemlamathi mina ngiyagwazana wena sokugwaza wena vele ngithi uyangazi kahle wena bevele behambe belandelana sekushuthi behambe landelana befike ngathi bame egethini kababukhansela ngithe ngiyabona namba bayenyuka bala ngihlala khona mabefika lapha yana ke bashaya icabha ke kushuthi indoda mhlawumbe yayingafuna ukuvula ngazi bashaya icabha ke bangena ke cause indoda ngangithenga ama take away out eyodwa kungeyami eyodwa kungeyayo kushuthi ke mabeshaya icabha ke bengeneka ngazi ukuthi kwabanjani ke cause indoda baphuma naye then kwadliwa nale take away kwakuthiwe yami mase ngizwa indoda thiwa yadliwa uye kusifazane wathi ulambile yabo okusho ukuthi ke bephume behambe umnyango wami awusavaliwe ushiwe nje kanjalo phela uyosibone nawe isicapha kade sishawa vele siyagwabuleka kuvuleka umnyango kwashiwa kanjalo kuyaba namba baqhubana ngomgwaqo umfazi uhambelwa okusho ukuthi uma mkhansela babone ethi hayibo laba abantu akubona laba kade bohlasela kaMantombi kuthiwa yibo bebizwa kuthiwa babizwa kubuza kale kwenze njani ke besho ke bekhulumeka hayi uMantombi angazi indoda yami thatha indoda yami ngifica lapha yana ena kubo uthandana nolokungani ngizwe kuthiwa uMantombi lo uyintombi kababukhansela awu beqale manje abantu bexa kwakhona nesecurity ekhona lapha security vele ihleke ihlekiswa ukuthi kade lo baba ubesatshwa lo baba lo yabona ubesatshwa yabo nje izinto ezingamahloni kanjalo yabo bengekho lula ukuthi ungazikhuluma lo baba lona ekhona cause nokugaxinda benabantu bakhe ikomiti la bevele ligaxinda straight uye wabona ukuthi umuntu osatshwa mhlambe ke ngithi like uJacob Zuma dawe lo baba behlonishwa ebenesithunzi ngakhona endaweni ukuthi mangathiwa nje kusho nje esihlanga lenthiwa intombi kaSibani vele nawe ungahleke kuba lonto le cause ukuthi awu lo muntu akanamahloni waye wakhuluma yayibuka lonto le le ntombazane ke yasho ukuthi nje kuthiwa uthathe intombi kababukhansela uSibiya athi ke lo wakwami unamahanga lo
Ulamanga nguye besho lezo zinto ukuthi uMantombi uthandana nolokungani uthandana noBaba Khansela. Hayi khulunyeke lento yabo besuke lapha behambe ke le ntombazane ke thiwa ke yayihamba imshaya ke. Ihamba imshaya lo wesilisa yabona eqinise ihlekisa ihamba imshaya kushuthi baze bafika kubo kwayo. Bafika kubo kwayentombazane okusho ukuthi intombazane mayifika lapha yana ngithi lo wesilisa wayithe lapha mayethi unamanga uye wathi uBaba Khansela lento le ikhona la efonini irecord lakhe. Hayi kushuthi lo ntombazane mabefika lapha indoda nginabo nje alifakazi ukuthi wena wathi uMantombi uthandana neKhansela and then intombazane vele imphuce yona le phone ivele ishaya phansi. Mayishaya phansi kuthiwa indoda ke yona khona lapha yalwa khona. Thiwa bevele bevala isicapha sasendlini bebehlala kwi-RDP kunenye indla kaRondo Khosi wesifazane ngathi ube sangoma. Yabo okusho ukuthi mabevala icapha indoda vele khahlela isicapha ithi ngizokwenza lento oyenze lapha kwaMantombi khahlela isicapha nasicapha siphume siziyabo hlaka ke kanje uvuleka umnyango and then laba bephume ngamawindi bayabaleka uyena nodadewabo bayabaleka okusho ukuthi mabebaleka ngazi ukuthi bashona ngoba ngathi kwasekuhlwile kwasekusebusuku. And then lo wesilisa akalalanga la endlini shuthi walala endlini yamakhosi alo wesifazane. And then mayivuka ekseni ngathi wayithatha ne-ID yakhe lo wesifazane ngoba wayesebule ifoni yakhe shuthi nawe wathi uyamlaya wahamba ne-ID yakhe intatha sayithi waye emsebenzini shuthi wahamba ehlephula ke istrade hambe iconzule hambe itshinga phansi hambe ehlephula uthi lo wathi mayilandela la behamba khona angazi ukuthi wayesemlandelelani thiwa wathola le ID yakhe ke ihamba ihleshuliwe Khosi ngabe sengifonelwa uyo wesifazane ukuthi indoda yakho ibihamba ihlephule ID yami njani ilale endlini yakaRondo yasemakhosini yahamba ihlephule ID yami mina sengishayela isicapha ngiyabuza ukuthi le ntombazane mayenza kanje ngenze njani Khosi anginawo amandla okuyishaya Khosi kushuthi kahle mina umuntu orong umuntu oyisukele. So uma ngabe isishaya icapha ngenze njani Khosi angeke ngikwazi ukuthenga isicapha yabona fanele ena bethu abantu hayi hambe emaphoyiseni Khosi uma ngabe ngithenga isicapha ingangihlukumeza lokho izoshaya icapha Khosi vele isifuna vele ukuthi yabona ngiyuze kuyayizwa lonto le hayi ngihambe ngemaphoyiseni mangemaphoyiseni amaphoyisa afike fast sekuthiwa kuyoboshwa le ntombazane benginomunye intombazane bengimjwayele yabo ngihambe nabekuthiwa uGundo ngihambe naye ngoba lo ntombazane bekwazi kubukwa le ntombazane lo mnakwethu lo uma ngabe khanjwa makufikwa lapha yana sifica umama wakhe lo mnakwethu lo asikho la kuhlala khona umnakwethu sila la kugana khona uma wakhe ne stepfather. Masifika lapha sifica lo mama bebuza ukuthi baphi ethi amaphoyisa abafonele oba uye nalo udadewabo umnakwethu bebafonele thiwa phuthumani lana abasho ukuthi bazoboshwa yabo beze nodadewabo and umnakwethu wayezowafaka ilokungani ibhayi yabona lezanga umcathi mhlambe babeyitshela mhlambe ubizela umuntu ofuna uzosetshenzwa yabo mabefika lapha yana hayi amaphoyisa babophi yabo hayi ngibona kubhilita noma wakhe ke manje athi wena yabo aza gxuma ingane zakusengene evenini yabona kube ebuhlungana nje yabo phela umuntu omdala ngibona ukuthi ish yazi izinto esizenza sizingane hayi siphume ke sihambe ke hayi beboshwe ke lapha kushuthi wafonela ke indoda yathi ke indoda ke ayizingeni but izongifonela ngampela indoda yangifonela yathi na hawu kade ngifonela umama kaNaledi uNaledi umntwana wabo uthi ena usubaba ophini ngithi baboshiwe yabo hayi ngicabanga ukuthi ke baphuma ngakusasa yabo mabephuma ngakusasa hayi bese silokhu attend case lokhu siya attend case uma ngabe ngosuku lesithathu besilokhu singafiki isikanye kanye yabo icase ihlehliswa kulokuthiwa iyahlehliswa ngosuku lesithathu la icase yayizothethwa khona Khosi yazi kwesinye isikhathi izinto zimane yabo zenzeke nje mawuthi yababheka nalabantu babophisile yabo Khosi ngalolo suku lolo babehamba bodwa kudadewabo naye lo mnakwethu lo uma wabo wayengekho ngosuku lokuqala wayekhona ngosuku lesibili angazi ngoba saphambana ngibaficanga ngosuku lesithathu le case impela ke locala wayengekho umama wabo yabo ngathi nje mangicabanga ukuthi labatwana laba futhi bazalwa ngenye indoda abazalwa naye le ndoda uma wabo le yahlala na njengamanje kahle bona basele emzini shuthi iRDP yayiphumela uma wabo yasala nabo ngoba uma wabo eyohlala endodeni yayibuka lonto le so ngababheka ngababuka bami la eduze kwami uyimnakwethu udade wabo ngala
kuthiwa sisi uzosho into oyifunayo, icala liyaqhubeka na noma ufuna ukuthi bekukhokhele. Yeah. Ngathula ngabuka ngathi nendoda yakhona njengoba isenza kanje izovumani ukuthi ibabhadalele yabo. Ngathi mina hayi angiqhubeki necala kanti futhi angifuni ukuthi bengibhadale, ngiyabaxolela. Into ayijabula yona udade wabo omncane wagxuma wabona ukuthi nje sesela ukuthi angibambe, wathi siyabonga sisi. Waze wenza into ebesingayilindelanga. Siyabonga. Naye lo mnakwethu naye ngabona ukuthi ngathi khonto eyehla nje kuye, yabo. So sasuka lapho ke sahamba, angazi udade wabo kuthiwa ayiphuthumaphi. Ngathatha yena lo mnakwethu lo ngadlula naye endaweni yokudla and wayesevuma nje yonke into ngaleso sikhathi. Ukudla ngithi kwakulethwa sikhona. Yeah. Ya kuthiwa mhlambe ngizomfuna umfaka ipoison njani. Sadla saxoxa ngabuza umntwana uright, wathi umntwana uright. Kwangazi ukuthi nje akukaze kwenzeke nix ukuthi sibophane ukuthi kuke kwashawa icapha zami ngengathukwa kanjani. Sadla but noma ngangimbona ukuthi yena vele yabo unalokho ukuthi une stress, yayibuka lonto le. Sasuka lapho sahamba ke. Sahlukana kanjalo and then ngafonela indoda ngayitshela ukuthi hayi case ngisulile futhi angibabhadalisanga, and then indoda athi hayi khuleka mama ngizosibhadala nawe isicapha sakho ukuze ube right. Ngeke ngisho ukuthi wenza into enhle futhi ngeke ngize ngisho ukuthi wenza into embi. Yena lo muntu wesifazane uyabheda, bengafanelanga ukuthi ashaye icapha zakho. Hayi ke emveni kwalokho hayi laqhubeka uthando phakathi kwami nendoda, kwacaca ukuthi bona shame bahlukana, yabo. Khosi yathi indoda kuyena uma ngabe lokhu ungibelesela ukuthi usangithanda, if uyangithanda uyakhumbula ukuthi ngangithe yiye ekhaya kube kwendoda kaNongoma. Manje isikhathi sokuthi uhambe ekhaya mawukuthi uyangithanda, mawukuthi uyangithanda uzoya ekhaya, kodwa mawungangithandi ngeke kuyi. Athi ke wesifazane ngeke ngize ngikwazi ngohlala le enkawini esho kaNongoma, yabo. Athi ke lo wesilisa hayi kulungile ke sisala kanjalo. Hayi ke thina silokhu siyaqhubeka siyathandana, sesuka lapho after 3 months, yabo. Indoda ya lokungane bibekelela imali angithi. Le mali le ngathi mangicabanga ngathi le mali akuyona ibizoshada lo muntu wesifazane ophela bethe nje uyashada sunida. Shoda umshado. Yebo, indoda yathi hayi mama nginawo 15,000 ukuthi ngihambe ngiyovela kini. And then ekhaya ke waxhumana basekhaya babiza izibizo. Kwashiwa ibizo and then indoda yathenga kenza amalungiselelo ukuthi ngoDisemba noma kanjani iyovela ekhaya, yabo. Hayi ngangempela ke ehambe ke beyolobola ehambe nabantu bakubo baNongoma, nami vele ngahamba phambili ngaye ekhaya. Ekhaya yabo ngosuku lami lokulotshola into engayibonanga kahle ukuthi kunalembuzi le ebizwa ngembuzi kaMama. Imbuzi kaMama ke kusho ukuthi umama wayenza kwaba imbuzi kaMama wakhe, kusho ukuthi ugogo wami ngamanye amazwi kwakuyimbuzi wathi yena kuzoba imbuzi kama wakhe. And lo mbuzi lo yabaleka, yaphuma nje yabaleka. Ngibhekile, yabo. Yavele yaphuma yadla ukulundela la iboshwe khona yabaleka. Ngaphatheka kabi ngathi angiyazi ukuthi isho ukuthini le. Mayibaleka imbuzi uthi yazi nje yatholwa ngazi kuphi phesheya kuphi emzini khona ngapha ngasekhaya kwathiwa bayigcina kodwa nje mayiphuma mina ngibhekile ngathi nayi imbuzi baleka shuthi baphuma kuma bethi bayehubha ibalekela imbuzi hamba icasha kodwa bagcine beyitholile babuya nayo. Hayi ngalotsholwa hayi kwakuhle kwamnandi, abakhongi babuyele emuva. Uma nami sekushaya isikhathi sokuthi ngibuyele emuva ke manje eThekwini ngoba bese ngihlala eThekwini ngingayeke emsebenzini khosi shuthi umqashi wami wahamba yabo icikeka le ndoda vele naye yayisilokhu ifike sebona athi ngithatha nemali yakhe nginike le ndoda yayizwa lonto le okushuthi wangimisa hayi indoda yathi woza yabo sazohlala sonke unibisebenza ke vele ngahlala nayo ke. Emveni kwalokho kusenjalo nje uma ngilele ngolunye usuku ngiphupha imbongolo, yabo. Kunembongolo, le mbongolo like inkomo kodwa like imbongolo iyakhala ubani uthatha imali ubani uthatha imali khona lapho kunabantu abashaya ibhamu la ngasekhaya kuyaphupha kunabantu abashaya ibhamu napho mama nazi kunale hlahla lesokuthiwa umhlonhlo angazi lesathi ngikade ngathi siwona umhlonhlo silapha ngasekhaya
ezansi kwasekhaya ezansi kwegceke. So ngazi ukuthi omama nje zonke ingane zesikhathi sebebalekele lapho. Yimi mina ngiyifesile lenkomo le kunendlu umfowethu ke ekhaya so ashona. Imeduze kwayo eyibheke ngakumina. Mina ngiyibheke ngqo ngoba phela iyakhuluma ubani uthatha imali. Ubani uthatha imali. Hayi man kube khona abantu abashaya inhlamvu bayibhekise emndenini wami bese ngithi mina ngima ngiyeke lenkomo ngithi mina ngibhela abantu abadubula ngithi yabona uma wamani ke nambulala nokuthola kahle ukuthi kubani bavele bemeke bengasadubula. Hayi thina ngala nomnyeni vele si right yabona bekuyiphupho but iphupho lingiphathe kabi ngithi hawu ngisanda kulotsholwa kutheni ukuthi ena kube kanje kushuthi umama ngathi mangimfonela ngimtshela wathi umama hayi ngicabanga ukuthi isibongo ngithi isibongo isikanjani mama athi umama angithi umama wehlukanisile ekhaya khona wakhe imizo2 la emzini ongenhla ubize ngesibongo sika baba wakhe ubaba wakhe akalobolanga uma wakhe yabo okushuthi isibongo yabo abize ngaso kushuthi kwakungenxa umndeni wayengekho umuntu ayezobeka ngaye lapha ekhaya kuma wakhe bonke babeyiqhathulula yabo so ngapha ezansi wakha ke isibongo sakathanje kwayi sekushuthi ngingasho ngithi sekhaya gogo ikubo kwama wakhe mina bekufanele ngilotsholelwe la esibongweni sikama wakhe angithi yabo so ngalotsholela ngapha because khona bekwakhiwe kangcono unale ndaweni abesaya uyayizwa lonto le so kushuthi izinto iphambane lapho nembuzi okushuthi mayibaleka kwakusho ukuthi konke ephambene mina ngizolotshola endaweni erong emzini orong hayi ke emveni kwalokho mina nomuntu wami lo sengumyeni phela sengiyingoduso manje hayi ke ziqaleke inkinga umuntu wami umuntu ophuzayo umuntu wami umuntu obuye ebusuku athi sihlala ndawonye manje siyaxabana yabona nje kwesinye isikhathi uthothi sibanginte engekho angishayise lize livuvukale libe ngaka ngithi ngiyahamba la ngiqashe khona mhlawumbe ngiyofuna something ngibona abantu endlini bengihleka ngiqale ngiyibuza hayibo konke wrong ngithi ayikushuthi leliso nami ngolusuku engishayile futhi enze same story ngavuka nomchamo webhakede ngamlinda nje ukuthi uzovuka abe la agibelela khona ngavuka nomchamo eksene bangicikekile ngilale ngikhala ngavuka mangifike stopini ngiyambona ukuthi umile ufuna ukugibela awungathi ngase ngangimbuyela ngomchamo uma phezulu ngeze kuhleka umakhelwane ngithi bekunemihla lapho ngicikekile akunendaba namakhelwane ohlekayo waqhuma ngobana kwathi kwenzani wena benolaka kungaka umyeni wami nje vele insizwa ayibona insizwa omzulu ephunya nayo vele hayi athi wenzani vele ngimbone ebungu ngisho islima singishaya vele sijwayele ukungishaya vele ukulitshela ingakanani nama ngazi ngangiwathathapha amandla hayi avela ngisabe ame lapha ngithi ukulila ngithi ngiyamvimba ukuthi engezikimi ngisho ngibe ngilidedela ngishaso liye kuyena liginqe vele kuqhamuka itekisi abona ukuthi hayi ngeke angina choice la nomfazi ongiqeda khona lapha ngabantu avela kubaleka ngingene etekisini ayiphuma ahambe emsebenzini namanje sungazi ukuthi engqondeni ngihlungu because into esibangayo sometimes angiyiboni yabo hayi khambe umyeni aqale manje sekayafoneleka mangithi ngicheck ifone yakhe ngoba ifone yakhe wayiphethini yakhe kwakuminyaka yakhe ngitshontshe ifone ngithi ngiyachecka ngithola ukuthi ukhuluma noma wengane lo uqala yabona ukhuluma naye kulokho ethi ba divorce emveni kwalokho wambiza kwangazi ukuthi bazo divorce wathi ena kushuthi wamqashela ihotel ukuthi alale kulona mayethi ufuna ukwazi ukuthi ulelephi lo wesifazane kushuthi athi hayi ngisendleleni yabona angafiki uyayizwa into yena ethi ufuna ukwazi ukuthi na uzolala kuphi angimazi ukuthi wayethi umqashele njani because lo muntu ngathi kwaze kwasehamba kushuthi lo wesilisa wayenokuthi uzothi mayifika ahambe kuyena waseshilo wathi ngifuna ukuhamba ngiyekuyena because ngizwe ukuthi si divorce yabo kanjani mhlambe ngifuna umkhombisana lapha ngithi hayi yikho lonto wena uzoyigumbini le ex yakho la ilele khona uyohlala nani nibonisana ini manje yabo location njalo yabo lokho ixabana nami kanti lo wesifazane kuzoze kuse ehamba kushuthi wayigibela ibhasi yabona kushuthi wafika ekseni bahlangana khona la ba divorce khona emveni kwalokho wamkhapha yabo maye emkhapha wathi beka ukhipha imali umntwana ukuthi athengele ingane impahla umntwana wabo lo wokugcina yabo emveni kwalokho hayi wamthengela impahla
wathengela impahla yena lo sisi wamlungisa ikhanda lapho kwafanele angilungisa ikhanda azi kwase kuyisikhathi singakanani engizile ikhanda wamlungisa ikhanda kuyabe ngiyabona ngiyabona lo muntu osifazana upostile ngiyabonga lafi ngokungenza ngibe muhle ngithi lo muntu kade la kushuthi imali yomyeni wami ngathi kanjani manje azamenza ikhanda bengingathi uthothengela wathi nje uweste 3000 for lo muntu wesifazane ngathi akushuthi yamali kayisekho ukuthi ngenza ikhanda athi ke ayisekho ngicela ungilinde ngiphinde ngihole futhi ngithi ubuze ungazi umthekele yonke into ayigqokile mosintsha wenza nekhanda khona lapho uyabonga lapho kushuthi isiphukuphuku bekuyimi mina nithi nohlukanisa lapha kanti nobumba kabusho ngithi kanti yimi engangimkhiphile ngophela umuntu engangimkhiphile lo engamficayo naye lo walwa nami manje ufuna ukungikhatha nomunye umuntu mina engingamazi yena wazi lo wamkhiphayo yayibuka lo nto leyo hayi ngiqhubeke ngihlale naye hayi engathi kusakhohlakala lo kodwa angikhohli inhliziyo yami ibhlungu ngithi kuphothi ba divorceile laba abantu mangabe kunje yabo ngihlale nje nenhliziyo ebhlungu ngolunye usuku ngiyamuza kwamakhelwane yaphuza kuyabe ngiyeza njani wesibari ngithi lo muntu usenosibari futhi la hayi ngithule hayi sibari ngiyaphila njani ubone ukuthi mangithi ngiyabuka hayibo ngomuntu wesifazane nje lo athi ninjani wesibari ngithi mina hayibo kanjani ngoba lo muntu akanadade wabo la mhlambe ungathiwa mhlambe uqome lapha yabo mayibuye ngithi hayibo ubani lo othi usibari wakho hayi alokhe yalo ekugcineni ngathola ukuthi bethandana nomunye usisi kusho ukuthi lo sisi lo bethi njani wesibari udade wabo wakhe yayibuka lo nto le bethandana nalo sisi and futhi mangithi ngiyabheka angitholi kahle hle iqiniso ukuthi lo sisi uthandane naye kusekhona lo mnawethu lo engimkhiphile okanye mhlambe lento into asanda kuyiqala hayi mangithola kuthiwa hayi ngathi bekusekhona lo kodwa namanje ngathi basaqhubeka kodwa yabona into yabo mayisifihliwe yayibuka lona cause mangizwa ngezingane zala egcekeni ubeqashe kumkhaya wakhe wakwaNongoma ali nabo engwakaNongoma izingane ziyasho zithi kunosisi onyonyobayo njalo mawungekho angene la endlini and uhamba ngale ngemuva lo sisi lo uyanyonyoba and then azongena la hayi man mangimbuza yini uyaphika ingane ikabafu bengibiza umbafu lo mkhaya wakhe ziyasho zithi ukhona umuntu ongenayo la ngolusuku sayitshela ukuthi nguwe sayibuza ukuthi ukhona nasi igcina uhambile masithi ekseni akusenamuntu endlini kodwa simzwile ubaba omdala ekhuluma nomuntu wesifazane la hayi ngolunye usuku angikho ngisekhaya mangabe ngisekhaya kwakulimela umntwana wami thiwa kuzokwenza inhlambuluko nabantu bakubo uma ngabe ngisekhaya sekufanele ukuthi ngigoduke ngibuyele kuye yabona inhliziyo ngizwi lokho ingavumi yabo kuyabe kuyasuka ngimphuphe ngazi ukuthi yena lo myeni wami ngimphuphe ngathi ukubo kaNongoma ngathi unentombi le ntombi le ngathi basema toilet ngathi umuntu onomntwana osemncane mhlophe lo muntu wesifazane futhi ngathi mncane kunami nangeminyaka hayi ngiyibuza ngithi uNkulunkulu wami kazi ubanike futhi lo ayi ngisuke lapho ngixabana nodadewethu ongilamaye ekhaya sasibanga izingane umntwana wakhe unomntwana wakhe ungathi umqondo kancane ukukhubazekile yabo kusho ukuthi wayishaya umntwana wami una 3 years mangithe wena uyishayelana ingane hayi sivele sithathane nosisi wami yabo vele kube kuyinhlalo yenza mangisekhaya sixabana ngokuthi umama yabo azathi haya ngathi umuntu orong ngithi hayi ngirong kanjani yabo umama bona xabana naye avela athi mama hamba manje indoda yakhe yakufuna ngithi hayi mama ngeke ngikwazi ukuhamba akuvumi ukuthi ngihambe yabo lo muntu ngathi uyangifebe athi mama wena ulotsholiwe hamba naye hayi ngimbona ukuthi akasekho right vele ngathi ungikwatele yayibuka lonto hayi ngivele ngikhale ngisuke lapho ngithi hayi lungile yabo umama ngahamba lesikhathi wayengasangikhulumisa nje wayicela ukuthi bekamthanda kakhulu lo ngilamayo dadewethu hayi ngavele ngahamba ngathatha isulcase lami nomntwana wami una 3 years vele ngangifike naye kulo bhuti lo ngilobola ngihamba ungithole nginaye ngihambe ngibuyele eThekwini angisho ukuthi ngiyeza yabo hayi uma ngithi ngiyafica ngifica umuntu wesilisa yena lo wakwami umile egcekeni nabangani bakhe yabo ngiqhamuke nesuitcase elikhulu vele nje ngangithi ngoyishayisela umoya ekhaya kanti so first xabane yabo ngisheshe ngibuye hayi athi yena mangiqhamuka nje umyeni wami athi hawu isuitcase elingaka yabo akangijabulela akangibingeleli uqhamuka nje sethi hawu isuitcase elingaka yabo vele ngibaseleke mangibaseleka
ngingene phakathi endlini. Mangingena endlini ngifica usisi uhleli. Mangithi yabheka lo sisi lo angimazi nje. Kodwa ngathi umuntu engike ngambona before yabo bathi angimazi. Ngifike ngibeka isuitcase ngena nomntwana ngibeka isuitcase ayaqeda lakhuluma nabangani bakhe. Umbone futhi ukuthi akatatazela kana next. Afika azihlalele lapha pheka umbhede nayi nentombi yakhe ihleli. Ngibeka isuitcase ebhedeni ngiyofozekile nje yabo. Ngisuke lapho ngithi ayi sisi ngicela ukuthi uphakame ngifuna ukuklina la endlini yami. Ayi usisi yabo kube ngazi ukuthi uyangigolozela kodwa kushuthi agcine ephakama esukuma. Ngithathe lezi izinto ngizibeke phansi ngoba ngazi nokuthi kwangedlula ngani. Ngima ngibeka phansi ngibona amabhaka angakanani kuNkulunkulu wami. Bona amabhaka angakanani lapho indoda khona ayazi nokuthi idumephi. Ngithathe lezi zinto ngibeke phansi ithi suka lapho ivele iphume ebangani nathi intombi isiphumile yami. Ivele kushuthi intombi yaseduze kwayo nale. Mhlamba ngithi bayaphuza labantu kunokwenza bebonana ematshaleni. Ngivele ngithathe la mashiti engiwathole namabhaka. Ngifike la kwaBafo angithi iceke la khona ngale belingabe yangiceka aBafo ngale kunotshani ngivele ngithathe lezi zinto ngithi nje kancane phuma kancane ecekeni ngibeke khona ngivele ngisho kube ngilayitha nangenhliziyo ebuhlungu uma ngilayitha kanti kunesikhotha vele somile yabona mangilayitha vele kushe nje gcine kuvele kushe lemize ngapha ngezansi umlilo uvele ngakhona yabo mawuya ngakhona nelanga libalele mawuya ngakhona umlilo kuphuma labantu abahlala khona hayibo ubani lo sigilayo ubani obasa umlilo ubani obasa umlilo lapho lo myeni wami uyawubona umlilo khosi ulanga pheshe la uphuza khona uyithulela and uyazi imvele ngishisa ngoba bengithi ngishisa lama avela ayithulela sokuzanda bukela ubani obasa umlilo ubani obasa umlilo. Yabo ngixolisa inkosi yami ngiyaxolisa ngiyafika ngisuka emakhaya ngifica indoda yami njani bengabe safuna nokungilalela nje lokho kuthiwa hayi ngizoyelwe ekhanseleni njani ngizama ukuxolisa yabona sengibona ukuthi sengibukeka na njengesilimo umfazi oyisilimo oyisiphukuphuku uyabona othi mayicasukele nendoda yakhe agcine enza izinto eziso okunokuthi yabo akhulume nami wahamba wayokhuluma nabo wangibeka nje umuntu useless ukuthi vele ngiyamhlupha ngiyamshaya nokumshaya akasho ukuthi suke sibangane ebantwini because vele nguye ogcine nginqoba nami ngiphakamisa isandla ngoba sengicasukile sekungeqile agcine vele enginqoba yabo nje ngolunye usuku la ngaphatheka khona kabi kakhulu ngolunye usuku ubelokho ngithi uyahamba engabuyi yabo uthothi obuye intathatha uyahamba buye intathatha ngolunye usuku ngavele ngasuka ngahamba ngalinda umntwana wami ona 3 years walala ngaphuma kwango10 ebusuku bengino sislo umngane wami besingaqashile kubo nayo uyena unomuzi khona lapha next door ngahamba ngakuyena mangifika lapha ngoba benginokumxoxela inkinga zami ngithethe ile ndoda isiwe isike manje iyahlupha ngiyabona vethi intombi vele still isekhona yabona. Ngifike lapha yana ngiyaxoxa ngithi hey angazi yabo njengoba ngilana ngifuna ukumthusa ngifuna ukubona lo muntu usangithanda yini yabona ngifuna ukumfonela ngimtshela ukuthi angikho endlini yayibuka lona ngibona ukuthi ngeke nabuye lapha khona hayi ngangempela yimi lo ngithatha ucingo ngimfonele hey unjani athi ngiyaphila ngithi nise right lapha eniphuza khona se right mama ngithi mina yazi ke nami angikho endlini ngithe nje ake ngihambele ngoba phela nami umuntu wami vela ahlala endlini athi hawu kwashiya ingane yona ngathi ngashiya athi hayi unamanga wena nabangani bakhe bethi abayi bethi namanga omunye wathi mhlawumbe uqinisile ngathi uqinisile ngoba ngiphinde ngivala ucingo ngiphinde ngifone ngithi angikho ngempela endlini ethi ayisuka unami abheke endlini mayibheke endlini kanti vele sengiyabuya nami nazi ingane zomngane wami ziyangiphekezela zathi ingane mayijika ngiyambona nangu uyabanjwa uyapilingana nangu ibanje ucekena ethi khayigesi uyapilingana hle kancane ngenhliziyo ngiyajabula ke manje uyapilingana ayithi kwenzela lento bengifuna uyabanje uyapilingana mase ngifikile athi hayi ngiyekona bafo ngishayele bemani shuthu banje umastende wethu ayithi umka wakho bafo ngithi ngiyekona bafo ngishayele beyathi umkha wakhe hayi kahle wona bafo asuke lapha athi mina buyisuke wami buyisuke kwanginobhuti wayipake ngelokhu ngani ngeveni lakhe owalajwa liphuza khona nobhuti kodwa yena akaphuzi-ke nje ubhuti nje alright apake yena benabangani khona lapho kodwa hayi this one lo pake ngeveni maye yathi buyisa ukhe wami wona
ngujubutshela ukhephe nami sengiyamsaba indlela ayiphilingana ngayo uma iqale kuphunyuka ethuza kiba vela ngithi ngicasha ngale moto ubhuqa abantu avela ngivike so semibala imoto akayilento isijwayelekile ukuthi vele la kuyaliwa akubale ubhuqa abantu ngemoto yakhe ayongena kubo hayi ke angithole kathi bafu yambamba ngithi bafu vele ngeke kuze kuse ulamula lento because lo muntu udakiwe vele ngeke ayiyeke lento ayenzayo engakangishayi mina because vele ufuna ukungishaya vele hayi ke sihambe ke siye endlini ke mayifika endlini kaqale kangibambe ngeenwele ke nami lokhu ngithi ngiyona amagayi igama lakhe kumagayi ngiyona amagayi uqala wena ungihlukumeza ngithi ngishilo ngathi bengikubani hayi angibambe ngeenwele sididizelisane siphumele eminyango masifike eminyanga ngangiluka straight up angibambe angigoqe so angidose ngayinwele ngathi ziyasiphuka ngigcine ngiguqe ngamadolo phansi ngicela uxolo yayizwa into ngicela uxolo ngibona ukuthi ayikho lento yami ngicela uxolo uma ngabe ngicela uxolo kube ngathi angiyeka angene endlini athatha umkhonto yabo kanti mayithatha umkhonto aphumeze kumina athi wena uzongitshengisa la ubukhona hayi sihambe masihamba ngiyomtshengisa la bengikhona mangabe siyafika khona aqala ibuze enganeni ubekuphi lona lesi besikuphi zithi ingane ubekhona la mayibuza uma weingane athi hey ubekuphi ethu uma weingane sachaza ethi kanti kwenze njani ngoba umantombi bela athi yethula wena nokuthanana nabashangane yayithula vele uzongivikela angithi umngane wakho angithi umngane wakho ashabe ishisa impama kimi hayibo ngithi lo muntu uyangishaya iqiniso usekazwile aphinde futhi phaka impama ngisho ngivele ngicela indlela ngithi hayi ithi ngihamba vele ngihamba phuma ngilandele nomkhonto wakhe size sizwami ngibhonya size masiza hlangana nemoto yamaphoyisa yabo afike kube ngathi siyahamba idlula imoto yamaphoyisa aphinde angimise futhi alokho engisikaza ngomkhonto angisikaza kanti imoto yamaphoyisa kusho ukuthi umkhonto ubonile uphethe yabo mahlangana naye alokho engisikaza kanti imoto seyimile futhi nawo amaphoyisa ngazi ukuthi why abantu bonke be-applyela ukuphoyisa cause phela lo muntu babebona ithi ulandela umuntu esifana uphethe umkhonto yayizwe khona lapha siyama kusho ukuthi bona babelinda ukuthi azangikwazi ngawo uyabona babelinda ukuthi azangikwazi kuyila bethi bazombopha kanti amaphoyisa asebenza kanjani hayi sahamba ngiphinde ngihambe ngiyabona na ukuthi amile phela ngangisengitshethe wona azongisiza ngilamulela shuthi sahamba ke sabuyela emuva yena ke wedlula kwangazi ukuthi uya kwindawo ngayitshela mhlawumbe uyophuza ngama shuthi waphi ngikwangathi ngiyamlandela ngambona ejike ebuya ngabuya ngithe mangifika ngizendlini ngifica umntwana wami umile phandle nesagila ngazibuza ngathi lo mntwana uvuke nini kushuthi uvuke mhlawumbe umbonile ezothatha umkhonto okanye ngesikhathi sisalwisana umntwana umile enda kakhulu uyavevezela uyagodola nogodo umntwana una 3 years mara uphethe isagila so ngiyayibuza ukuthi esagila bekazoshaya lo baba wakhe stepfather kwenzakalani ucabangeni ngoba mncane una 3 years umntwana wami yabo ngamthatha ngambuyisela endlini and then salala savuka ngakusasa ubhudayi kwangizwa ukuthi ke use right emveni kwalokho ubhuti wagula kubhuti waphathwa amathumba mayiphathwa amathumba okushuthi waye esibhedlela bamhlinza mabemhlinza wabuya sekuyimini okufanele ukuthi ngimnakekele yabo wagcina kubhuti wahamba waye emakhaya emveni kwalokho ngoba engakahambi ngamthola futhi ebhizi nalo mama lo wakwakhe lo wayeshade naye yabo saxabana ngagcina futhi sekuyimi engibeka isandla cause ube segula vele nami ngicasa ukuthi wena yazi yabo ungihlukumezile still ngisho usugula yimina engunesayi mina engiqeqa amabhandishi engenza ini yabo kwagcina kwahamba waye emakhaya emveni kwalokho mina nga decide ukuthi ngimuve lapho lo ndawo leyo ngaya kwenye indawo skisi mamza askisi so lelo langa lokushaya ngesagila nje akubuyisa ngabantu bakuyili langa vele leli owathatha nje isinqumo sokuthi wayiqhubeka ngithi ubeqhubeka nami ngagcina sengibona ukuthi ayikho lento vele ngoshawa kuze kube nini ngoshawa kuze kube nini because bengavumi nami ukuthi ngimbophise abantu babethi ngibophise okanye ngiyele kuma social worker bengisamthanda
yabo bengisamthanda uma ngabe esehambile abeqhubeka-ke enza kube work sengiqhatha ne-stepmother sakhe mangithi ngiyafona athatha ifoni ayibeke phezu kwe-TV noma anika abantwana abazala stepmother nobaba wakhe bengidelele lapho ngagcina khona give up khona ilapho khona angibloka khona 3 months engiblockile ethi ngithe umfowabo akangondla abantwana bakhe balomfazi wakhe omdala ngalesikhathi negula ngabona hayi lo muntu lo ngathi uyaphusha wathi lapho ethi ufuna sexabana nomndeni wakhe futhi wasexabana ne-stepmother waqala sekathi uyangikhumbula ngavele-ke ngathutha yonke into yami ngathi isikhathi-ke manje lesi sokuthi ngiphume-ke empilweni yakhe ngalesikhathi sethi uyangidinga wagcine sebuyela kuye lo phakathi nendawo hayi oqala lo oqala wayeseyifunela imali wayesaphuma kuye kudala ngoba wayeshethi ayikho into engayazi ngalo muntu lo yabona umuntu owabe ngathi ushimile uye lo phakathi nendawo yabona lo wayethi uyena muntu omubi angasoza abuyela kuye ubuyele kumina kuyena obebona ukuthi ngoba ngangimtshetha akekho umuntu wesilisa ongangishaya njengawo nomuntu wesilisa ongihlukumeze njengawo. And makhuluma ngomntwana ngiyabona uba emotional. Yabo leya scene leyo umntwana ebe emotional ngicabanga ukuthi into ebeyakuvula amehlo ekuthenini umntwana khona 3 ukwazile ukubona ukuthi umama uyalimala. Mhlambe kathi uyakuvikela ngaleso gilo. Because phela nayo besithola isibhaxo yabo bengangithi besixabana njalo ubesithola isibhaxo agcine afuthi hey awuthi avela acima i-TV mhlambe ingane buka opopayi igcina ingane yabo mhlambe naye react yenze something avela ayishaye ngale ndlela ibhandi lesikhumbu umntwana ona 3 years umntwana wami besanda kusha ngathi hayi shaya mina nokuthi ushaya umntwana wami ungakhiphela isibhongo enganeni wena yakhe ingane bekunomntwana wakho umntathu uthando ubekhuluma yonke into kumina awukwazi wathi njengomntwana wakho ukuthi mhlawumbe umthethise kube khona into oyisho kuyena angikaze ngenze nix because umntwana wakho wena owamntwana uyakwazi ukuyishayela. I-advice imamzo sesivala advise kubo sisi abomama abantu nje ekhaya namhlanje ungabanika yiphi advice after i-experience yakho? Into engayisho nje kubantu besifazane ukuthi ungagijimeli mhlambe ukuthanda umuntu omfice emntwini isikakhulukazi umuntu osekufana nokuthi unomfazi because of liyakukhohlisa athi uzokulobola usuke ezokulobola kodwa umuntu owazi ozwa nje kuthiwa unesithembu and khona abaphumayo khona abangenayo lapho nje ungayifaki ngoba lo muntu ophumayo uma ucabanga uphuma wenze njani lo ophumayo mangena omunye indoda nje kanje athi mangena omunye umfazi fanele kuphuma omunye ubokwazi ukuthi ukuhlukumezeka kodwa lokho ayikho into emnandi lapho kulolo thando nakulo mshado ayikho into emnandi ozoyithola ukuthi wena mawuzongena fanele kukhala omunye umuntu wesifazane ngaphambili akuyona into eright leyo because induku dawe ebuya ngakhona zibuya kabuhlungu yabo. Ngiyabonga kakhulu ma for ukungijoyina namhlanje. Thank you so much. I wish you nothing but the best. You're strong. Kuze kube namhlanje angicabangi mina ukuthi ngiphinde futhi izinto nje zomshado because of leya ndoda leya. Angicabangi futhi angikujabulile. Umezile. Skis. So right ne? Askisma. Thank you so much guys for watching. I hope you learned something from Istoriscama. Hope uzoshare my comment down below and like this video. Until next time, please don't forget always follow because it means so much to us. Press that subscribe button. I'll see you next time.